None for me. No? Okay. I'm not getting anything. Yes, you are. And I'm good. You're gonna ask me for me? Can I get the frosted sugar cookie? Okay. And that'll be it. 642 at window. Thank you. Ali vidite u njihovim očima kako oni izgledaju posramljeno i šokirano, kao ne, ja sam uzela da jedem ovaj slatkiš, ali on neće uzeti da jede. Znate ono kako smo gledali u filmovima davno od malena kada odu na dejt, dečko i devojka, i on uzme, ne znam, ono prase, a ono je u fazonu, a salad. A side of what? Side of water. To je ono što se očekuje od žena, da bude salad and water. Ono što ovde vidimo su godine i godine društva koje osuđuje devojke kada jedu, a pogotovo kada jedu nešto slatko. Samim tim, ova ideja da ako jedete zajedno, onda nekako opravdava to da i ona jede, pošto kao pa dobro, jedem sa tobom i nije da sam ja sama htela, ali pošto si ti kao ajde i ja ću. Pošto jel te činjenica da i on jede, daje tebi dozvolu i validaciju da i ti smiješ da je to okej. I odmah da kažem, ovo nema veze sa tim momcima, nisu oni ništa lično uradili. Ne, ovo je naše društvo koje konstantno posramljuje devojke za kilograme, za izgled, za apetit, za pomisao da imaju pravo da pojedu nešto slatko. Razmislite koliko puta ste vidjeli devojku koja ako dečko je završio s jelom i ona stane, koja ako kaže neću dezert, ni ona neće, koja ovako evo izgleda uplašeno i zabrinuto i ako on kaže neću, ona će odmah kaže ok, onda ćemo da delimo. Koliko puta ste vidjeli momka koji radi to isto. Ili on zapravo jede ako mu se jede i ne jede, ako mu se ne jede zato što je naučen da ne mora da se sramoti. Činjenica je ljudsko biće koje jede ili kojem se jede slatko. To ime morat ću da vidim šta ima u frižideru, zabavno da se njamka. Bye!